Clear tu te chibai le vekule tuna US Vice President ni mekle kumsang hi somni pali US President electiona candidate ni bok Kamala Harris chu in thanna achak lo tang khan mi te mu niam turin aum chhota a Hawaii ya mi te ti boi lo turin hun engmo chen aum to a an party yin ne na an chantak lo wangin amaro chu Vice President hi tuna loin lan le in Thanksgiving thu cha ama thlop tu te hne na aron ti chuaka indona hi ala top lo malam huna mabak tam tak ala ade I just have to remind you, don't you ever let anybody take your power. Donald Trump an helo nuin Vice President Kamala Harris hian Hawaii ya mi te mu lo turin hun engmo chen amang to a tuna chuan alawin lan le ta Hawaii ya hotel man to tak zan khata dollar sang khaza thum choina huna manga he villa a hian bedroom panga omin anei tu chu Mandavi wine family ania anni hian wine man to tak chu intur an chop sak chain Kamala Harris hi tuna aron ming chiat na lian tak ni ta chu second somni paria chung Thanksgiving video ati chu hi ani tiang hian ama thlop tu te hne na thu cha asoi hei hi hril non che kadu ithil ti theina kha mi tu ma in lak sak tir su November ninga ma a ithil ti theina angkha ila nei reng ithil tin chan ane kha tuna po ila nei reng midang te fui thar tur puin theina ila nei reng bok chu wangin engdin huna po I theina kha in lak sak tir ngai suang che ti yin Harris hian asoi ani he video post hian like sing khat sanga chuang anei baka mi sing ni sang khat chuangin comment an hu chi bok ani nima sela comment tam jok chu negative comment ania mi tam takin zo na an nei chu engwangin nge a staff ten hetiang video hi an share du arui na kherle nga ti hin an soi ani Kamala Harris thu cha hi mi then khatin an hlok pui lain in thana $1.5 billion achan thunga electoral vote atanga landanin popular vote achan ringot lova swing state pakhata ma nena achang lo bok Karen Jean-Pierre White House press secretary chu Kamala Harris Vice President chanturin aron ding chuak veta a amhing chiat na chungchang soibo tumin cholman chu atana thati in asoi ani achung tenen hun mang turin an kala hemi chungchang a hian diklo na aomin ka selo ati kumli chung te meu rim takin na thoka ni reilo te chung achung te bula hun man hi atana thati in asoi bok Harry si mi pui ma ain la le taxia chuan chona lian tak anei tak chu mi pui rin lo na nei let le ani Thanksgiving hunan man khan hun hlim tak athen mai thei ma se a politics career a ero kong bum bo tak zo chhotir tu ani don thung chu wangin atan chuan mi pui rin lo le turin thei to pa chuangai don ta ani ole soita kang khan Kamala Harris hian hun hlim tak Hawaii ya an chung koin an manga Thanksgiving ate po ama thop tu te tan thu cha aron di chu khania ama ro chu a thu cha hi ro pui view ma se a soi tu nge hian roi chunga he thu cha hi a soi wangin social media lama soi sel a hlo na sat pha le a US election na ne na chan lo wangin mitam takin hetiang hian a om pha ni an ring tam takin ne na chan lo wanga an tor pui lain hetianga roi chunga Thanksgiving thu cha aron ti chole ta ka wang hian sei sel tu le hotu tam tak anei pha bok ane chu wangin White House press secretary point ama chan nan hial aron din chua angai pha in thanzo nuwa Kamala Harris ron le dan hian
mi tam tak a chongin mi makti a hlo le bok amaro chu heng thil sang sang te wang hian nuala tum lo ni in alanga malam huna US president te po chu atum le do ni in alang Donald Trump a president le chuan celeb tam takin US chu santum an oma chungji ngami chu Sharon Stone sang hlui film star hi ani po hian Donald Trump an in thanna ne na chanta ka wangin American mi puite hi mi mol le khathiam lo ti yin a ko pha kan ria theu angin actress Sharon Stone hian Democratic candidate Kamala Harris chu kumsan hi somni pali US president election a supporta ni masela abe se ang thila then taxi lova chuan American mi puite chu mi mol le khathiam lo ti yin a ko pha ta ani Torino Film Festival November ni somni pali kumsan hi somni pali Turin Italia neya Sharon Stone hian he thu hi asoi ani Sharon Stone hian vote thak donin uluk taka ngai to chunga vote thak a poimo zia soya tin America rama tlei rol trama vote tu te chu le khathiam lo jin chuak tlem angin festival a hian asoi ani he film festival a hian Stella della Mole Lifetime Achievement Award adong ani Sharon Stone hian Donald Trump hing hi asoi lang lo na in president tharle a supporter te chu sarkar thar omtur chung changa angai dan atar lang ani Italy chuan hetiang politics hi amhuto nangni nge hian thil omsi hi in hria thiam angai amma point in lo mu to kha kanram hian a he chove mek zel klei rol ang alania thil engkim sheber anga in ngai hun in vai vung hun nima sela molboxi ang hiani ati tuna po kanram hi hetiang din huna hian kan ding mek amma in kanrama hetiang thil hi kan lam mungai lo chuwangin American mi jin ve ngai lo za a somriat passport nei lo lekha po thiam lo te hi mi molan ni ati nima sela State Department te soidan eroin October kumsan hi somni pali thleng khan American mi puite za a somnga pakhat te hian passport an neya kumma salam khan 46% ani thung chuwangin hemi chungchanga hi chuan Sharon Stone hian thil a soidik chi alo ni in alang Stone hian mi zongzong hriata Kamala Harris hi a supporta deadline hna kumin kumtir lam khan Traman ne na chan chuan Europa in sonin nunbul tran thar tom thu alo soito ani July thla khan Trama president tan thanani chuan Italia in le tumti asoibok ani amaro chu tuna hian Donald Trump chu president ani le ta a heng athil soi sang sang te hi ati hlotling don empty ero chu engma ala soi lo thunga ati hlotling nge mitam takin an be se ani tunchum US president election a khachuan celeb te hi anin rol na sa ema Donald Trump alam chang an tlem hle thung ani chuwangin hetianga Kamala Harrisin ne na achan taxi lova chuan celeb tam takin athawang an haubaka Donald Trump soisel na oka tam tak achuak boka amaro chu US mi puite hi celeb te ngai dan ringota vote thak turan ni lozia atakin an ron tar lang chiang hle ani ole khati zong kha tunchuma kan tar lan thei chu ani ye